ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. чун салом ки кардем ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. имрӯз як намуд пирашки тайёр мекунем дӯстони азиз. ба мо дар кор аст оби гармакак, як қошуқча шакар, як то зарди тухм, як қошуқча дрож, 50 грамм расти тилни масла ва як қошуқча намак лозим аст дӯстони азиз. ҳамаашро хушро омехта мекунем то ки оби мо хунук нашавад, об гармакак бошад дӯстони азиз. анакунун обро ҳамроҳ карда мулоим хамир мекунем. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тандсиҳат ҳастед. агар аз мо пурсед, мо ҳам шукронаи худо хуб ҳастем. видеои моро то охир тамошо кунед, комментарияҳои хуб нависед. аз ҳамаатон миннат дорам. ман ҳамаи комментарияҳои шуморо мехонам дӯстони азиз. то охири видео бо мо бошед. анакунун хамирро дам карда мондем. картошкаро ҷӯшонидам дӯстони азиз, пюре кардам. анакунун ҳозир пиёзро зирбонида истодам. ҳозир ҳардуашро омехта карда як қошуқча чорни перец ва як қошуқча намак ҳамроҳ мекунам. ба шумо чӣ хеле ки приправа маъқул бошад ҳамроҳ кунед. камтар сливични масла ҳамроҳ кардам то ки болаззаттар шавад. анакунун хамирро ба зволочаҳои майда ҷудо кардам. камтар боздам мегирад дӯстони азиз. анакунун якто анамихел хело хамири мо мулоим аст. камтар дастамро рӯған карда якто рост мекунам. ба дохилаш
کارتوشکا را میمانم و باز خوش را میپیچانم. بعد از پیچاندن باز کمتری دیگر دم میگیرد دوستانی عزیز و خیلی خوش رو تیار میشود. همه پیراشکی ها را پیچانیده شدم دوستانی عزیز. اکنون حاضر در روغن پخته میگیرم. علاب ما اینقدر بلند نیست چون که داخل پیراشکی نمیپزد. علاب را نه بلند و نه پست کردم. امیدوارم که ویدیوی ما به شما معقول شد. ماندنی کامنتاریا و لایک را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما است. همه شما که هستید کانال های ما پیشرفت ایستاده است. اپا جانا و خواهرکان عزیز، خدا از همه شما راضی باشد.